Muga mutegeri wetu wa Weru TV inko kugwatogeni kimubango jwetu rikone aja ki Weru TV na nengweregera ni withiritwo ina igitari riega no gituthingataga ki mubango jwetu na irio bietu bia mithemba mingi na naru mutegeri wetu ingwenda turuga irio bibindi nabyo narua na narua ndirenda turi muchere wa coconut kana coconut rice arafu twethirwe twina sauce na twethirwe twina chicken na chicken yetu ni eje marinated chicken eu niyo menu yetu ya narua na mutegeri wetu aja ndina chicken na no tumire chicken rice kana ugatumira maguru ojo kuona kitu yakwa ye narua kana kinya any other part of chicken no tumire aja ndina pilipili hoho ye red ndina yellow na ndina ya green na ndina carrot mutegeri yetu tayo one of the vegetables ndina minchi ndina green minchi fresh no tumire tia kemeru mutegeri wetu ndina muchere jwaku tigira muchere jwaku ijutheri na ijutari bwega ijutarami bwega na jwithirwe jwe tayari aja mutegeri wetu ndina coconut cream iria tugatumira no tupwa kuthithia kuthondeka muchere jwa coconut no kethiro tena coconut cream no tumire coconut milk mutegeri wetu aja neo ndina thickened sauce milk sauce thickened milk sauce aja neo ndina nyanya ciakwa ndina gitunguru mutegeri wetu na nikenda sauce yetu igwata rather bwega ndina chicken cubes nacio tiwiri aja mutegeri wetu ndina paprika ni eu paprika ithagirwa pilipili hoho chithi tikomwe tigekirwa ki mukebe mutegeri wetu ririo kuruga beef obati gutumira beef stock ende narua no tuturiruga chicken ndina chicken stock yakwa chicken stock oria thithagia chicken stock ojukagia pieces cia nguku iria maybe bone mugongo kana ngingo kana maguru katherukia ukagwata chicken stock nayo niyo eu egututethereria kuthithia chicken sauce aja ndina chumbe itawithire mutegeri wetu reo kuthithia the marinated chicken no tumaira mutu jwa ngano mutu papas flour na ejujo nande alafu ugatumira cornstarch na jwi mutu jwa mbembe na jwi jujojo na rero kuthithia marination ya chicken no tumagira lemon juice gita ndimu yeku gita ndimu ijiri kuringana na nguku irio kuruga na ndi nguku chetu na rwejingi tumira soy sauce rero kuthithia marination na no wikire nchini kiasi na eji nchini dine waja na aja mutegeri wetu ndina garlic kana kitungu saumu ria tumita kemeru na aja ndina chini yongwa na ngakuonia mutegeri wetu uria ukamitumira nandi kenda uthithia marinated chicken netekage gitarira aja kuthithia nontu ukami marinate umike ke freezer mathajana kana utuko bunthe na ngakuonia procedure ya kuthithia the marinated chicken yukia pieces ciaku gitanga na ithro igitangi banga ke dish ojo na obanga mutegeri wetu yukia garlic yaku umecrash yukia garlic uclash orekia okuglash ngarikia kuri kana no tumire gatire ugakima ngarikia ria jo wikire
ke chicken yeku make sure kana utigire niwikirite bwega nikunikirite bwega mutegeri wetu choka ujukie ndimo ake nguku kuwa tateje nandi pieces tinge muno wikire isiko pire pia ndimo fresh lemon juice no tigire o tumira lemon fresh completely jokia soy sauce nayo soy sauce ugatumiraga kaingi kenda yithirwa ri completely marinated tumira soy sauce nyingi gwirikira mutegeri wetu nutegerete na nukuona uria tukumarinate chicken yetu thiria gwikira soy sauce mutegeri wetu jokia ka chili kiasi kidogo sana tutekera chili nyingi no tutia antoponde batumaira chili na rika na chili i optional tirasima wekire ikira chumbi wekira chumbi nyingi no ntwetingi wekira chumbi jukia nandi the chili nayo wekire kidogo mutegeri wetu nyuma ya madhajana ukajukia ukoroge bwega jukia your clear foil kana gitambaa giaku kana urio ukunikaira kana kinyandi ciaku kethirwe na nkuniki umekunike very tightly wikire ki freezer mathaa jana na mutegeri wetu rikana tari ukwenda kuruga ugoro no utige uthithie ujurukie ri witete ngugine ugatiga uthithie marination na kenda bibi on that wekira bimba ku penetrate dene bwega utige wekira ki freezer kenda wejo ugoro itithirwa ina inya kuruga nekaya very fast iyo nio marinated chicken na ndio nie kwa igatonya ki freezer ende onie kwa indirathithirie 4 hours ago na nio iji nandi this is my marinated chicken na twikirite ingredients iuchionde wona ndekiraja nandi okinya stage iji mutegeri wetu uri okathithio keja urite runjiru nukona ni ukari na runjiru rwingi utige runjirunde orita runjirunde nandi kuonie the next step ujukie pani yeku ikira maguta nuntu iji ne deep fried wekire maguta jangani na rika na riria ku deep fry maguta jabati kwithirwa je 3/4 full kana jari ya jaga cover ya tonya ndene ikithirwa it is completely immersed kana nikunikiri completely maguta jaku jakeja mutegeri wetu jukia your multi-purpose flour kana mutujuri ajwa ngano na rika na mitu ya ngano iriyo mithemba mingi kwina mitu ya ngano kuruga chapati kingi ya strictly ya mandasi kwina kinya ya cake na kwina multi-purpose iria nandi tutumaira nuntu bwangu geikari uju wekira kamutu kidogo ka ngano jukia nayo kinya cornstarch ndibore mutu jwa mpembe na ju unganie kimitu iwire turenda ratha cionthe chumira bwega riu utus na utus kinya na njara bwega make sure it's completely covered purpose ya gwikira kana gitumi gya gwikira
mutu uju igukoti biria twekire na bia penetrate dene kenda wekira ke maguta bikeja kumara bikare ku juice siu cikare ndene ukoti bwega wone ugwikira very thick coating around ukona ndekira na ndiririe gatonya ke maguta juice siu itiuma igakara ciendene na kenda ithirwa iri very very tasty ithirina tasty indonki okotiu uka we chicken maguta yaku kanya maguta yaku kanya na ndija yebwega na jakija bwega umutegeri wetu ingwenda tutegera uria tumba kuthiria uria tukathiria the coconut rice na maguta yakija mutegeri wetu kajukia gacu gaku kana biria waja na bio karati eku ndenda gukuritana nande uria ukathithia the coconut rice imuchere jumenyeretie kuriwa muno iwa Swahili kana kinyanto ba Tanzania na kinya naja wetu nandi ichukua very popular maguta yetu ijetete na mbere na kuya rekia ukwaja karati yeku rika na karati yeku ubati kumithambia mbere ugitange karati yeku very tiny pieces tunini muno ijethere iri mondarete kana gategatene jatete na inya muno na jatete kidogo. Okay, mutegeri wetu nande maguta yetu jakethero jako ya bwega turenda nande kwikira nguku kimaguta narikana itukotire nguku yetu na mutu papas fulana ndio gekera mutu excess no tutoke ya kuonorio it means kinya mutu juria jwende getina juga tonya kuna ndi tuthukie maguta jara jombo tumika kaire reaction hiyo ya maguta mutegeri wetu menya ngukusi wet dene kuunande ugethero we very careful irachionde buru uensure completely covered nguku yetu mutegeri wetu turigira iye ndagika 10 niu tukwirigira nguku yetu ikethirwa ikuya bwega kenda iya ndene neya na mwanki jutingi sana na nukuona already nukuona tayari na rika na kinya process ya marination ni tethairia kinya ikairuga yongwa rika na je twikirite rujiro wa njimu tugekira chini tugekira chute mutegeri wetu turia nguku yetu ndagika 10 ukauma aure nyuma ya ndagika 10 tukona uria nguku yetu ikite.
ningo kugwatogeni okaire mutegeri wetu na ingwirigiro tirata kuraja muno na nguku yetu na ndiri tayari na nukuona uria kinyetinjirie rangi ya golden brown. Tigira nguku yeku ni guchange ya rangi yekara ujo na ndi ukanyanyia mwanki urite nguku yeku na ndi uriteke maguta na rikana ukethirwo wina grease proof paper kana karatasi karia komagia maguta no utumire kana uga strain maguta ujo nguku yetu tiu kwetu nandi ikuya bwega mutegeri wetu ni temzuri na ni tekinya ndene ne kuye gitarira aja ko tutina nganja ni temwanga ndene tutina nganja jukengo kweku ojukengo kweku nandi wikiriki your dish nandi kenda yetela kira kedish tiu okune kimbwega ya kora tiu nandi uchoke weberie maguta yaku na kendo kendera no rugi bwaku maguta yakeje ugutanga rikana maguta yaku na mwanki mutegeri wetu ugeka akuye na ronje mwanga jore nande gaturuge muchere wetu turuge muchere wetu tureruga muchere wa coconut rice no kiruga muchere wa coconut mbere ya uthithia mantu ya maingi gwatia ronje rwaku kana withiro wina ronje rwaku rwa mwanki ronje rwakwa irukugwata nande ogwatia ronje rwaku rukitherukaga au no wekere kinyage sufuria ingi o au riko au gatika rutere wekire tuguta kiasi no gekira maguta kuringana na kiasi ya muchere wakwa ndina ikombe bina kwa ungekira iciko bina na rikana nuntu ukajuruga na coconut cream na cream kinyayo imaguta na bwayo kwa ugekira ruguta excess maguta chagwate mwanki maguta yakigwataga mwanki mutegeri wetu karate rikana karate no gitangire karate ku karate no gitangire iri tayari karate ku iko tayari na tiyo nandi mbendete kuruga muchere na rangi nyingi na kinya nutrients ikethirwa tingi na nikio ukuona ndina pilipili hoho ya red na pilipili hoho ige kwa ni nyingi muno no tugekira i nyingi kamuchere jukagia sukari nyingi niwije pilipili hoho taste yeyo nandi wekire kidogo jokia rangi wingi tunarikana reo kuruga irio biaku mutegeri wetu tumaira rangi inyingi na rangi oria chingi no irio biendekaga kimetho no uria metho ja kwenda no mwire jukenda na terasima utumire excess ukigitanga pilipili jukia karate no jukia minchi ikira mutegeri wetu ni nkwirigira ukuona ati
tuterekera gitunguru, twekera pilipili, twekera karate, twekera minji na nandi katwekire pilipili hoho na coconut rice nerugagwo na mithemba mingi. Iyi niyo recipe yetu. Tutikwenda kuburugira mucere jwe just plain. Jukia pilipili hoho yeku niyo. Jukia pilipili hoho nayo ikira ke mucere urinde no kuona rangi nandi cikwingia na ikuthongoma no tutwina rangi cionthe au wina rangi cionthe o hau mutegeri wetu orikia ukuthirio yukia mucere korugera mucere jwaku koroga mucere ungania mucere jwaku bwega ungania mucere jwaku ongania mucere mutegeri wetu yukia chumvi ing'ani no kirugaga no ukare ukiongaira chumvi kuringana ukirugaga mutegeri wetu niyo turmeric powder kanini kenda itinjia karangi kiasi mucere wetu niyo thongio tinjia karangi kiasi na kairi kinya rangi yake kinya turmeric ina kiguni muno mwiri arafu okinya unande onyiye mwanki completely to zero rikana mucere jwetu jutite na tuterekera runje onyiye mwanki kabisa to the lowest kana uria umba gwita onini buru onyiya ukamekire mucere jwetu yena kamwaki kanini sana no thithia mutegeri wetu ukathithia ujuri kana kwirire ugatumira runjini na mwanki bwega yukia cream yeku yua coconut cream tiji no korogere kinyagi saucepan kana ke jagi uju yukia yua coconut cream rikana kinya cream ugatumira kuringana na wingi bwa mucere kana no nini bwa mucere mutegeri wetu othithio yukia runji rwaku ruria rwina mwanki bwega na mutegeri wetu ngwirire ukethirwa utena cream ati no utumire coconut milk na coconut milk irio tiendagua in supermarket umba kwaga koroga yua coconut cream ukoroge buru igwatanire na the hot water nandi wikire ki mucere no ugakara ukiongaira runji ruru rwina cream mwanga mucere waku jukia nandi
wambe wikire ugikombe just one. Wikire gikombe kimwe mucereji wetu nandi wikira urikana turirugana kamwaki kidogo sana. Turirugana kamwaki kanini buru mucere mwanga mucere juye no gitaga nambere na kuongera ruri na cream na ruri na mwanki na jukija mbara ikijambara mucere wetu jukaya o tukiongaira runji na ndagika 10 mucere wetu jukethirwa jukuya iju nande iju enderete na mbere na kuya na runji rwetu ruri au tugakara tukiongaira runji ukauma au uri nyuma ya ndagika intare itwijite kenda tuthithia sauce ya kurijaniria na mucere wetu na ngoko ibwega. Ingoko gwatogeni okaire mutegeri wetu rikana turiruga mucere wetu tajuju wa coconut rice na twithirwa twina marinated chicken na chicken sauce. Mutegeri wetu mucere wetu jujita nambere bwega na rikana ngwirire unyiye mwanki no geto kiongaira runti o uria ruawa ukongera na unyiyetie mwanki bwega na ndi mutegeri wetu mucere wetu jitete bwega sana jitete bwega katutithie nande sauce no tuidio bia twi dry na rikana kamwanki ikidogo sana runti wongaira o uria rukwendekana ukongera kidogo rwawa kaire ukongera coconut rice na nande no nyitie mwanki bwega na mucere wetu jitete bwega sana. Mutegeri wetu nande gatuthithie ga sauce no tuidio bia twi dry rĩrĩa kuruga irio bia dry no thithie ga sauce rikana itukutherũkĩtie wa chicken stock na tweneo kwa already subu ya nguku ende katumi matamati kenda ithirwa ithonki jukia tuguta kiasi na rikana mutegeri wetu ugatumaira maguta jaria maguta ya vegetable rikana soup ku kana stock ina maguta nontu utherukirie nguku utherukirie nyama cia nguku kwa utumira kidogo sana kanini sana yukia gitunguru gyaku yukia gitunguru gitanga gitunguru gyaku na rero kugitanga gitunguru gyaku ukagitanga na tu strips maguta cha kwate mwangi na nikenda gitunguru kitigastiki kipan jukia gitunguru gyaku wikire tuguta twako kidogo sana rikana tumaguta ni kiasi tutikwenda kulia maguta excess ruga kitunguru gyaku gisofteni ake na gigachange rangi ake ke soft kitunguru ake ke soft kitunguru ke soft yake kitunguru turenda kikihera very soft kitunguru kikiya soft mutegeri wetu kikiya nyanya norikane
ukethirwa utina blender no ugitange nyanya to pieces tunini na kenda sauce yetu ithirwa iri na ladha ni tugekira garlic kiasi tutekera nyingi nuntu sauce yetu tikaingi rikana garlic ni thagirwa ina ladha njega muno na kinya teratha ki garlic ni natural antibiotic ni tethairia mwiri na mantu ya maingi sana jukia nyanya mutegeri wetu orikia gitunguru giaku gikwa soft jukia gitunguru giaku uriteriko rita gitunguru riko rikana mutegeri wetu twina stock tayo ije chicken stock iria tutherukirie nguku tutikuthithia nyingi ojukia gitunguru giaku mutegeri wetu rikana nyanya no gitangire kana no blendere jukia chicken cubes ojukia chicken cubes ringanira gitunguru na chicken cubes kinyanya na garlic jukia paprika kidogo nayo paprika rikana ni natural nuntu ipiripiri hoho wake ithi ikira nayo ki blender mutegeri wetu jukia nayo soy sauce turitumira soy sauce kidogo soy sauce nayo wega wa soy sauce ni ongaira kinya karangi rikana chicken stock yetu iriko ready na nite ko turenda ke komithike ikira ka soy sauce gatingei na gitunguru arafu nande pionde mixi amwe mutegeri wetu nibiga karage tutakeu jukia chicken stock yeku ungani ya boega make sure eje very thick already na tutikwenda kwenyangia rikana mutegeri wetu ingino chicken stock tutikwenda kwinyangia nayo ikira riko already ukiruga go no kwigua chicken stock kamwero gaka thonke na teu nande nitite bwega sana no karia muchere wonekana ijwitete na ko dry na mutegeri wetu muchere wetu jwe sasawa na ukunyara runje kabisa etera nande sauce yetu itheruke sauce rikana sauce mutegeri wetu ni athiki gravy iria yomba kurijaniria na irio biria bi dry kwa no prepare sauce mithemba mingi indi riria uku prepare ya chicken uprepare na supu ya nguku riria ukuthithie prepare ya ng'ombe kana ya beef kana ya mburi ukathithia na stock ya nyama cia ng'ombe theruka jukia
cream. This is cooking cream. Hizi cooking cream na kinyayo in the supermarket. Yukia cream yaku nande ongere. Na cooking cream kuitio light na ingi heavy. Kwa hii heavy. It's actually heavy enough nonto tutikwende thicken gurukia au nande ukoroge your cream. Koroga kenda nande nini yetu ya boiga orekia ukorogera cream yaku undi wibate kwithirwa nande ikariuri kana nguku yetu tayari na it is golden brown in color. Ko kinya sauce turenda ithirwe iri golden brown in color. Mutegeri wetu ukaensure chumbi ni ngani na waigwa chumbi ekwite ngani no wongere chumbi accordingly. Chumbi yetu iri sawa. Ikira ini simmering mode kana iya na kamwangi kanini sauce nonto bionde ibiete akika tukwenda in blend tia blend boega tukeja twekire piripiri na piripiri i optional. Piripiri i optional. Piripiri optional ni ile mchere wetu iko sawa. Na sauce yetu nande iko sawa. Piripiri chili teo hot na re oku present sauce na terasima wikire piripiri aja no me present you kenda urio kenda kumitumira agita piece iria kwenda ndio eu agita piece iria kwenda na ndijo kirio biaku pionde bi tayari. Kia mchere rikana mutegeri wetu tukuruga coconut rice na ni coconut rice ikariu na kamwero kathongi sana ga coconut mchere wetu ijuire very nicely na kamwero kathongi sana ga coconut na very tasty. Leo tukwenda kuruga muchere uria umenyeretie kawaida no uruge coconut rice. Leo muchere wetu yukia muchere yukia your sauce, your chicken sauce. Yes, chicken sauce. Okay, chicken sauce. It's very tasty indeed. Alafu rikana you're nicely done chicken legs kana maguru janguku piripiri ndendo mika au kuringana na no ukurugira kana no urio kenda kumitumira wike your chicken legs bwiga au arafu mutegeri wetu uyukie sauce yeku
omix bwega narikana ukenda yethirwe very thick no wongere more cooking cream. Wongere more cooking cream na nandi mutegeri wetu kwiregera irio byetu bie sawa sawa. Our coconut lies juite bwega na nguruki jue na taste ya coconut nuntu turugire na coconut guku yeku utegere bwega. Make sure ni tena ituge tukumeruga for igitarira aja kenda ithirwa tendene bwega. Nguku yetu iko sawa sawa. Nguku yetu iria igukari marinated na sauce. Yo sauce yetu iri sawa ibwega mutegeri wetu nunto bwa kuone gitari ya kwithira wina ba twiaja ke mubango jwetu Rikone Kiweru TV. Iyo niyo kuna arwa kukurugahira muchere wa coconut marinated chicken and chicken sauce ibwega mwanga ntukwe wingi ibwega sana.